ya. Yen sing kargito nempukin pianak bagus muga kene. Sejaba punika Ratu Dwagung ditiang kantos ngesap eleng ring Idoyana. Kengken tuh kengken. Antuk suwe ida lunga ninggal puri duwe lunas aja. Oh, kepesraman. Inggih. Sapa sira nenten pawikang. Peseraman ring telenging wane sane madur kampung. Ilo dah. Inggih. Waluya gegodan punika satu galak manah di tiang Ratu Dwagung. Kengken yen ake alit ida Dwagung putra. Malih ipiang di tiang ida mangguh baya. Sane mangken menawi sampun pengenan ida Sang Hyang Paramuwisesa kadipun api ageng Pancabaya nibene Nidoyana manggah kadun swecam idine nyeneng Nidoyana putra Cokorideo. Paman, Tiang yen kekenah gelas bas tresnan paman keliwat marep kening jening mirip paman ngipi dugas itu ngadeni jening itu dong ayo kaden sarap macan inggih kaden lipi ini bumuput suweco itu Sang Hyang Pramuwisesa terus itu turmaning subo prakat nyalanan Brahmacari inggih punika dem bobo teng titiang ring manah nenten nirdon pemargan Nidoyana waluya ngeyasa kerdiang jakat dewi riki pemekas yasa kertin ida ring linggih Cokorideo mangdo nenten pocol pungkuran sesampun Cokorideo mikayang linggih dewi ring Nidoyana mangdo sayan utama sayan becik sayan kerto sayan lanuh jagat dewi paman inggih gelah suksuma pesan tekin atur pamane tekin pepinah pamane kanti paman sap pamit tekin gelah tugas paman nyelah inggih kepesraman udak sari titiang awanan nenten nunat pamit matur ring Cokorideo mangda nenten pangkalih nugra pikayen duwe sungsut siki nyung sutang Idoyana nenten mejanten gateran ide kaping kalih mikayunin dhewek titiang ni jeneng kayang pengapih sengkalih nyenak jak nabda abang bunyi nugra tugas pamane luas tanpa pamit tuh gelah sayusan dudunya mapan nempukin sengkala di jalan mapan paman pedidi lah kas inggih paman ini nyanan besu rangsek paman di jalan sejabat punika inggih majakan paman majakan cijanya paman pangade ajak inggih bener urus mau wacana sane mangken ring yana ini anak waktu aja ini anak kewaratan penedeh presiden sudah tahu ayo mapan sebelum belum hidup itu bangun ngadak Ratu Dwagung tangcil ring idona lingsir bangsar man ida Dwagung putra tugas si dewa di lunas aja
manut teken kenah Duh Agung Putra nak kawit sapunika patut pailah pemargan Cokri Dewa nunas saja sampun puput. Luaning di tiang rikala punika unteng nunas saja pemargian kana kebos Brahmacharya asrama wiyakti nenten wenten sios unteng wantah ring ide kawruhan punika kewanten aji. Inggih. Yaden sapunika galah kantun panjang. Iriki sasampun Cokri Dewa jenak melungguh ngiring ida nalingsir. Yen wenten kayun lugra-lugra irika bilangan yen dados lungsur ditiang ring nak istri nenten dados Cokri Dewa kawan seneng nganggen rambi. Rauh ida nak lingsir patut seneng nganggen mantu. Nah yang kedua sedang belah paman. Yang sida pun pang nemu gelang, Bo. Inggih, Itu inggih. aso gelah jedemen kita kena gelayan. wala kene Sapu nabi ya. aji ngideh tekene iki pamula sangkanin sangkanin kletek kayun ini Inggih. yen ngalih jatuh karma mulai ya Inggih. sing tok angon yani ben mani pang kanthi kayang kas Patut. Inggih yakin. Gangsar Siapal saja ya Bangun-bangun seni mesti angin, sing lah angin. begelan itu di peseraman Abe idol. ini jeneng matun orang tusing lah tetagong tusing lah begelan saja gitu Yakti. ini neparakan dengkal saya tidak ada aku kajian ini tidong-tidong penak Gogelan. hah Gogelan. Gogelan. encaing lah Punika sampun. ada nih yang ecak ada nih kalem-kalem Sampun. weh Kelebah-kelebah mana Iya. dia? Nyanan dung. jenang ya kalem kalau dikas ya boleh nih balam-balaman samuk kan enggen saja ane enggen Tapi ini kok. Tiga ya kena nih. nih Cangkir cening kena lunas diusir. pelajaran itu di peseraman budak sari saja sing ada ngelah tetagon Weton. Dijang iring dos weton pasti lah ah. oh Mumpung sapunika atur hidaya anak sumat kenanga malih mesti kayang rek parakan duit. Mungkin Cokri Dewa sapunapi pikayune mumpung ide tangke. Punapi Nah. pikasan pelunggu Cokri Dewa. kini nih Bapak Haji subuh nyayan-nyayan tusing hidayah bakal misi bumi Haris. oh pada ayung purun ini kena haji di singgelen tuahi dewa dan dipatut ngentosen linggih haji ini dini mapan sang Prabu sang ratu pangelah dan apa dan itu dampatni prameswari Dampati. Haris. Waluya urusa paradana sejroning mekardi nenten dados pasah. Mangken Cokri Dewa meraga urusa matur ring idena kelingsir. Dijo aksi wenten sane patut anggen Cokri Dewa. ring puri dija tuh Pemain pernah bener. balik Kadi wacana aji. Reng puri dijawab punika sana gumanti patut anggen di tiang. Jurus-jurus wacana yang ratu doaga. yen kekenapan Aji Aji inget teken ngicening Inggih. pernah misan nih dewane Bosah punika. Reng. ditu di une negara Diundo negara. No. Undo negara. Ya saya ayung. Ayung. Undo. Undo. yen sing pelih panaji ngingetang Idiah Larasati ya Dia Larasati. Oko Prameswari itu Aduh. di Undo negara. Unda negara Oh. sekarang di dewo melancaran melalui ini Inggih. kena nyimban tuh nyen jatuh karmane jeneng yen subuh nyaketo wakieu kena
Inggih. Ya den mewasta jatuh karma. Yen enten usaha luruh lenah mangga panggung. Kapan tidak menemu. Sampun langsung menika. Inggih, nggih. Paman dia ngiring penghargaan. Nah, paman. Paman. Ya. Ingat kang raga subetuanya. Mari jening bakal ngalih tetagon kamu. Ke paman milu lantas. Nenten. Titian nenten waluya. Pansel tua-tua sambat gitu. Inggih. Ngaturang jagra winungu ki cepatot pemargan cepat dewa. Titian rauh ring bencingah kemon pacang ngiring. Duruk cukuri dewa ngeranes kepuria. Nah di budok Sang ibu ngiring itu nah. delaknya nih dewa metakon bikin paman patih. Paman patih mesket. Denyen bakal nyingat nang jening Inggih. tutur dan melah. Inggih. Bab Adi nak dok pesan ini apa ngengah jeng lah cucu kayak gitu nih. Inggih. Dani Suputra Inggih. dalam jalan.